to whaia ne mea mawhamantunga ia te au. Ia so unga to te ai. I whapefo I lepo ina umona lato ai o si tie o lato luma ma whape atu. O lepo ne nei o le whengainga fōu le lo toto. I o to whaia ne mea mawhamantunga ia te au. Ia so unga to te whenua. Wa so unga to te ai le nei au reto mo wheini le nei. To te whae loa tu ai le meli o le liki se I to e whio mai o I. La whapena fo I tato whaia. Tu mai te ako. Tātou te tamo pēr. Te lele whaitei te inga o e tuki lalo mo I mātou le li. O mātou te talo le mo I lātou e ita mai. Ma mātou whamanuia I ai lātou o whai mātou o lātou whini. O mātou te talo le li.
E te pena pē le nganga pa i o lau fio, le ne lau I le masina ma le masina. Mātou tu vai mai I ai. Ma o le mātou whasini ngā malosi. E le ngata I le tino, ai whapea le nganga. Tau I ele whamanuianga lau fio ro o whainga wenga ni ngā ngui. Ia o ngā le nei sakarameta e whalau te le ina I lo whina ngalo I le mene. Suafo Yesu mātou wole mbala uto. Amen. Tātou whai unei sa minga le pese o sa mia lo fe pese.
Monte latu whawhirang tata o whapese. Mamona lava le whametia fo i ona tata o whapese newa yaso. E tu fo i suru tino o ia ia whapoponga i. O tautu tino ia o se whianga lea. Maina pele tua ia konto ministry of Faiai na ero na fina ngalo. Ia manuia ia le neba yaso se au ngā wena la whena i tatou. Whea talo mo se ne ia ona. Whea talo mui. Let us pray. We thank you for this opportunity to contribute to your work here. We ask your blessing be upon all those who gave, and also the church who's receiving. May you give them the gift of discernment so that they put these resources to good use. O mātou o ile si ui o le tāpou ima. Mātou whatau uina fo i mawaenga na e mawai ma le aupa ia. Lamona e mātou le malosi ese, malosi whawhawina. O le mātou tatawa le ia papa le loa e le newa yaso ma le nei masina. So se mea mātou te o iai e mātou o lava, ma lo mātou mauti noa. O whamangaloina i mātou e la o fio. O le mewhai le ao e na mātou whamangalo i nisi. A mese i mātou lata mai iai mātou. We thank you, Lord, we've come to the end of this worship, and the message is clear that we ought to love our enemies. We ask now that you give us the boldness, the courage to go out into the world this week and do likewise. E tumo mai o mātou luma, le lofa tuno tele o Yesu Kiriso no mātou i whaola, le lofa muti vale o le atua tamaa, ia mātou fo i le mawhutanga le motusia maloa nganga pa ia. Nei maso uma e o le whawawau la.